Ikaze nanone kuri mwese ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri iki gitondo cyo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ndagira ngo tuganire turebera hamwe aho ibintu bigeze mu ntambara iri guhuza abanya-Iran, abanyamerika, abanya-Israel n'ibihugu bibaherekeje. Kugeza muri aka kanya navuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugorwa no gusobanura impamvu z'iyi ntambara, icyabajyanye muri iyi ntambara. Mwarabyumvise ibisobanuro Donald Trump yatanze ubushize ni ibisobanuro bitumvikanaga, ni ibisobanuro umuntu yavuga ko ari ibinyoma bya cyana. Bikaba ari ibintu rero birimo kugora n'abafatanyije nawe gusobanura, nabo twumvaga bameze nk'aho bazi ubwenge nka ba Rubio batangiye kuba nk'ibigoryi kuko bari gusobanura ibintu bidahari. Rubio ejo aganira n'itangazamakuru we rwose ni nk'aho yanashyize ibintu ku mucyo, kuko yaravuze ati impamvu twatangije intambara kuri Iran ni ugutabara ubuzima bw'abanyamerika n'ubuzima bw'abanya-Israel. Ati kuko twari tubizi neza yuko Israel byanze bikunze izagaba ibitero kuri Iran igihe icyo ari cyo cyose, kandi tukabona Iran ubushobozi bwayo bwo kwihagararaho burimo kuzamuka. Kwihagararaho kwa Iran murabizi ni ukurasa ku birindiro by'abanyamerika biri muri kariya karere, ni ukurasa kuri Israel. Kugira ngo rero twirinde ibyo ngibyo, niyo mpamvu twatangije intambara kugira ngo duhagarike Iran, duhagarike uwo muvuduko wa Iran wo kugera kuri ubwo bushobozi. Murumva ko ameze nk'aho arimo kwemeza ibyavuzwe na Pentagon. Iran nta gahunda yo gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite, nta gahunda yo gutera Israel yari ifite. Ibi nibyo birimo kuvugwa muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero Rubio yamaze kubitangaza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yahise abisubiramo. Aravuga ati Rubio yemeje neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatujyanye mu biganiro n'ubundi nta gahunda yo kuganira bafite. Yemeje neza yuko nabo ubwabo bari babizi neza ko Iran nta gahunda yo kubagabaho ibitero yari ifite. Kuko we mu gitondo cy'ejo yari yavuze ati twagiye mu biganiro kugira ngo twereke isi ko tutarimo kugorana, kubera ko twari tubizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite gahunda yo kudutangizaho intambara zifatanyije na Israel mu nyungu za Israel. Twari tubizi ko ibiganiro n'urwitwazo rwo kugira ngo bereke isi yuko twananiranye babone kudutangizaho ibitero. Twagiye muri ibi biganiro tuzi neza yuko abanyamerika nta gahunda yo kuganira bafite. Abanya-Iran bari babyiteguye, bari babizi neza. Ati iyo tutabijyamo uyu munsi intambara igatangira, isi yari kubiri kuvuga yuko iyo tuza kujya mu biganiro intambara itari kubaho. None uyu munsi abanyamerika nta gisobanuro bafite. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran wanapostinze ifoto y'imva 120 z'aba bana baheruka kwicwa n'ibitero by'abanyamerika n'abanya-Israel. Iki kibazo gikomeje kubazwa n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari mfite ubwoba bw'uko iri tangazamakuru ry'abanyamerika rizajya rikwepa ikibazo cy'ubu bwicanyi bwabaye muri Iran. Rubio bamubajije batese muri izo ngamba muri gufata harimo no kwica abana batoya, ibyo ngibyo urabivugaho iki? Ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagetinga ikigo cy'abanyeshuri? Rubio aravuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ziri gutagetinga ibigo by'abanyeshuri. Turi gutagetinga gahunda ya ballistic missile y'abanya-Iran, gahunda y'ingabo za Iran, gahunda ya nuclear y'abanya-Iran. Ntabwo turi gutagetinga ibikorwa remezo bya gisivili. Ati binyuranye na Iran iri kurasa amahoteli, iri kurasa za apartment, iri kurasa amato yikorera petrole, iri kurasa za raffinerie, yo irimo kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisivili. Ariko se abanyamerika n'abanya-Israel barimo kugaba ibitero ku bitaro, ku bigo by'abanyeshuri b'inshuke, ku bigo by'itangazamakuru. Ubu mu kanya barimo kuripotinga ko abanya-Israel barashe i Beirut ku kigo cy'itangazamakuru cya Hezbollah. Ibyo byo bitaniye hehe? Abanyamerika barimo kujya kwihisha mu basivili, byo bivuze iki? Icyo nacyo ni ikintu cyo kubaza Rubio. Ariko nanone ngashimira cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran ukomeza kubatamaza, kuko ejo yaravuze ati guhungira mu mahoteli ntabwo biri bubabuze kuba tageti, murajya muri ayo mahoteli turabasangamo. N'ubu ngubu Islamic Revolution Guard barimo gutangaza yuko mu bitero bagabye ku munsi w'ejo no mu ijoro ryakeye buriya Dubai yongeye kuraswaho cyane. Baravuga yuko barashe kuri hoteli yari irimo abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 160 bose. Bayirasheho nijoro muri Dubai. Ibi ni ibintu bigomba gukomeza.
so rero mbere yo kwinjira mu bitero nagira ngo mbabwire uburyo situwasiyo zirimo kugenda zihindagurika. Donald Trump aho kugira ngo abone ubutegetsi buhinduka muri Iran, aho kugira ngo abone abaturage yabonye bigaragambya, abone ari benshi barimo kurwanya ubutegetsi muri Iran, barimo kungukira muri aya mabombe nk'uko yabyifuzaga, ibi byatangiye kuba mu bihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo nababwiye igihugu cya Bahrain. Igihugu cya Bahrain murabyibuka ko cyabayemo imyigaragambyo ikomeye yari igiye guhirika ubwami bwa Bahrain. Abashia bo muri Bahrain bari bagiye kuvanaho abasuni. Bahrain ni abasuni ni abarawite, nimumbwire muri comment. Abashia bari bagiye kubavanaho. Batabawe na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arabia Saudite yohereje ingabo, yohereza abapolisi, Amerika nayo ikavaringa ibyo bintu mu rwego rwa politiki. Ntibyagira aho bivugwa muri za UN na hehe, abaturage barakubitwa za tiya gaze, bararaswa, basubira mu rugo ku ngufu. Ubu rero bombe z'abanya-Iran ziri kugwa muri Bahrain, abaturage babyungukiyemo n'umujinya w'uko umuyobozi wabo, kuko murabizi Khamenei yari nk'umuyobozi spirituel mu myemerere yabo, yishwe, abaturage bagarutse ku mihanda. Ubu ngubu abaturage barimo guhangana na polisi ku buryo bukomeye cyane. Ubutegetsi bwa Bahrain bufite ubwoba, bwamaze gusaba ubufasha muri Arabia Saudite. Ingabo za Arabia Saudite zamaze kwambuka umupaka wa Bahrain zinjira muri Bahrain. Urumva ko baje gutabara nanone bwa bwami buri menase. Abanya-Iran ariko nabo nanone bameze nk'aho barimo gufasha abashaka kwigaragambya muri Bahrain, kuko baciye ikiraro kirekire cyane gihuza Bahrain na Arabia Saudite, bahise bakirasa. Murumva ko ibintu mu by'ukuri biri gufata indi ntera. Abanya-Iran bakomeje kugaba ibitero ahantu n'Abanyamerika batatekerezaga. Nk'ubu ngubu nk'ibitero byabaye muri Chypre, Abongereza barimo kuvuga uburyo batatekerezaga ko Abanya-Iran barasa aho ngaho. Igihugu kiyoboye Union Européenne, kiri muri Union Européenne, kiri muri NATO, mu by'ukuri ibitero bitarimo guturukayo, kiri kure cyane ya Iran, ntago batekerezaga ko biriya birindiro byabo biri buze kuraswaho. Ni ibintu byabatunguye cyane. Niyo mpamvu nababwiye nti Abanya-Iran barimo kwereka Abanyamerika ko nta hantu ho kubahungira bafite. Abanyamerika batangiye gusabwa kwitonda aho bari hose ku isi. Nyuma y'uko bafunze ambasade yabo muri Bahrain, bamaze gufunga na ambasade yabo muri Kuwait. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kuwait yamaze gufungwa. Abamaze gupfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko kuri uyu munsi imibare iraza kwiyongera. Ibintu biteye ubwoba. Abanya-Iran bagabye ibitero mu kanya muri iri joro ririmo gucya kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Riyadh muri Arabia Saudite. Ibitero bikomeye cyane. Minisiteri y'ingabo za Arabia Saudite iravuga ko habayeho kwangiza ibintu byinshi cyane. Hari ibikorwa byangijwe ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri kuvuga yuko hangijwe bike, Abanya-Arabia Saudite baravuga ko hangijwe byinshi. Donald Trump ati igisubizo muraza kukibona. Igisubizo cy'ibitero by'Abanya-Iran kuri za ambasade zacu muraza kukibona. Ibitero byabaye i Dubai, ibitero byabaye muri Kuwait, ibitero byabaye muri Bahrain muri iri joro ryakeye, nanone ibitero bikomeye cyane, ibitero byabaye muri Iraq. Nari maze kubabwira ibirindiro by'abakiride birimo kuraswaho, ariko noneho na ya mitwe y'abashia bo muri Iraq yakamejeje. Abanyamerika bamerewe nabi muri ibi birindiro byabo biri muri Iraq. Ibintu biteye ubwoba. Ibihugu byo muri kariya karere birimo gusaba Vladimir Putin kugerageza gukora ibishoboka byose barebe ko intambara yahagararira higeze. Guhagararira higeze rero ni ibintu bitari bworohe, kubera ko mwarabibonye ko Abanya-Israel bari gukora uburyo bwose bushoboka bwatuma intambara ibi y'akarere kose. Ejo ku manywa nababwiye inkuru ya rafineri z'Abanya-Arabia Saudite zarashwe. Bitangira bivugwa ko ari drone z'Abanya-Iran zazirashe, ariko nyuma yaho Iran iza gusobanurira Arabia Saudite uburyo ari Abanya-Israel baharashe. Mwumva ko barashaka ko Arabia Saudite ireka guceceka ikinjira muri iki kibazo. Ariko Arabia Saudite ikomeje guceceka. Ibi bihugu byose birimo kuraswa nta na kimwe kirimo kudeklara intambara kuri Iran, usibye Qatar nabonye yagaragaje
misile yahanuye yagaragaje ko imaze guhanura indege ebyiri z'abanya-Iran zo mu bwoko bwa Su-24. Izo ni indege za kera, nta na video zihari zibishimangira cyangwa se zibihamya. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko byaba ari propaganda kugira ngo abanyakatari nabo bagaragaze ko barimo kwihagararaho. Mu gihe ibyo byose birimo kujya mbere, niko abanyamerika bakomeje gushirirwa n'ibikoresho, cyane cyane air defense system. Biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kuvana air defense system ziri hirya no hino kugeza ku zari zirinze Korea y'Amajyepfo. Bagiye kuzerekeza muri aka karere zose, cyane cyane system bita THAAD. Izi barashaka zose kuzijyana mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, kuko barimo guseba nk'ibirindiro by'abanyamerika muri Bahrain birimo kuraswa. Abarimo gufata za video bakajya bibaza bati air defense system ziri hehe? Ubwo ngubwo ndi kubabwira ibitero biri kuba mu bindi bice, sindi kwibanda cyane ku bitero biri kuba muri Israel. Muri Israel biteye ubwoba. Bari gukoresha misile zifite imitwe myinshi. Misile ziraza mu kirere, zagera mu kirere zigahita zishwanyagurika zikavamo imitwe myinshi, ubibona cyane cyane mu bitero biri kuba nijoro. Ukabona bibaye imvura ya za misile. Ni ibintu biteye ubwoba, ibintu biri kuba. Abantu barimo kwibaza ese air defense system ziri gukora ntiziri gukora. Ibyo twabonye mu gihe cy'intambara y'iminsi 12 za air defense system z'abanya-Israel n'abanyamerika zirasa, misile zazo zikazamuka zigahita zongera zikagaruka hasi ku butaka, zitararenga na metero 50 cyangwa metero 30 uzamuka. Ibyo nanone byongeye kugaragara kuri air defense system bari kuvuga ko ari iz'abanyamerika. Murumva ko zarashe mu baturage, kuko ntabwo yahise igaruka ngo yirase, iragaruka igahita irasa nka hakurya hariya. Hari ibiri kuba birimo gukorwa na air defense system z'abanyamerika n'abanya-Israel. Hanyuma indi nkuru irimo kuvugwa muri iki gitondo abanya-Ukraine basaze cyane babonye amakuru y'ibiri guturuka muri Chypre. Reka nze mbibasomera ahangaha. Muri Chypre aho abanya-Iran bagabye ibitero ku birindiro by'Abongereza, bongeye kugaba ibitero nanone kuri ibi birindiro muri iri joro ryakeye, no bagaba n'ibitero kuri ambasade y'Abongereza. Nabonye Chancellor w'Ubudage arimo kwivugishwa ngo NATO ntabwo iri buceceke. Irakora iki se? Irakora iki ko NATO iriyo? Niki gisigaye cyane tubundi kitari hano? Abongereza bariyo, abanyamerika bariyo, ibirindiro by'abanyaburayi biri gukoreshwa. Niki gisigaye cyane NATO kidahari? Ntacyo. Imbaraga zose za NATO ziri hariya. Uyu nguyu namokere hirya, ntamokere hirya rwose. Hanyuma ikiri kuva muri Chypre ni iki ngiki. Mukande kuri like abashyashya, na bamwe musanzwe mwumva ibiganiro mutarakanda kuri sub, mukande kuri sub. Abasangwa mukande kuri like, muna sharing kuba bishoboye. Nkeneye support yanyu kugira ngo podcast yacu ikomeze yaguke. Muri Chypre drone z'abanya-Iran zaharashe, bagiye kuzifungura barebe zigizwe n'ibiki. Bakizifungura, icyambere babonye ni icyo wakwita nka pisi z'Abarusiya. Ikoranabuhanga ry'Abarusiya riri muri izi drone, iryo bita ngo ni Kometa ni device bashyira muri izi drone za Shahed na za Geran, zituma babasha kujaminga system cyangwa se za electronic warfare zirimo kuba detecting. Iyi pisi ituma izi drone zigira ubudahangarwa kuri electronic warfare. So rero drone z'abanya-Iran zirimo iyi pisi ya Kometa y'Abarusiya. Abanya-Ukraine bakibona aka kantu bahise bavuga batese, niba Abarusiya barimo gukora kugeza naho baha abanya-Iran pisi zo gushyira muri za drone zabo, ubwo Abarusiya bafite drone zingana iki? Byabateye ubwoba, barimo kwibaza kuri stock y'Abarusiya. Niba barageze aho gusagurira abanya-Iran, bageze hehe mu by'ukuri? Bakitotombera Uburusiya burimo gutanga izi pisi, bahise basanga noneho na pisi z'abanyamerika bita ni Taogras. Izi nazo ni pisi ziri gukoreshwa muri izi drone. Murabizi muri intwaro z'Abarusiya hari ibizenguruka bikava mu banyaburayi no mu banyamerika bikagera mu Burusiya bakabikoresha. Ariko icyabakanze ni Uburusiya ushobora kuba bubitse drone nyinshi cyane kurusha uko babitekerezaga. Icyo nacyo ni kimwe mu biri kuvugwa muri iki gitondo. Hanyuma ngiye kubasomera noneho ibirimo kuvugwa hirya no hino mu bitero birimo kuba. Muri aka kanya hamaze kuba ibitero bya Israel ku birindiro by'ubutasi bw'abanya-Iran i Tehran.
muri aka kanya IDF cyangwa se igisirikare cya Israel kiratangaza ko mu masaha 24 ashize cyambutse umupaka wa Libani. Abanya-Israel bamaze kwambuka hasi ku butaka. Turategereza turebe icyo biza gutanga, turebe niba Hezbollah iri bubashe gukomeza kwihagararaho. Hanyuma hano baravuga ko headquarter y'abakirde abo bita PAC abangaba bari kuraswaho nyuma yo kuganira na Donald Trump. Ya defense systems zirimo kwimurwa, twaziganiriyeho. Donald Trump muri iyi panike nawe yabyumvise ko ibitangazamakuru birimo kuvuga yuko ya defense systems zirimo gushirira ibihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino. Yahise yandika kuri True Social yiwe aravuga ati dufite intwaro zihagije, ati byonyine ibyo twohereje hariya intambara yamara igihe cyose ishaka tutarashirirwa. Ariko iyi ni panike. Reka mbashyireho ifoto yo muri situation room aho Donald Trump arimo gukurikiranira ibiri kuba muri iyi ntambara, murebe paniki ihari. Mundebere ku maso y'abo bantu, mumbwire icyo muri kubona muri comment. Wenda ndaza ku kiganiro mu kiganiro kiza gukurikiraho tugerageze gusesengura ifoto, ariko ndagira ngo namwe mu ibitekerezo. Iyo foto murabibona mute? Hari kameme kari mu Burusiya karimo kuvuga ati Donald Trump bari kumugira inama yo guhamagara Vladimir Putin arebe ko yamufasha intambara ihagarare, kandi ihagarare Donald Trump adasebye. Barimo kumubwira ko umuntu washobora kubimufashamo ari Vladimir Putin gusa, ariko ni meme n'utuntu two gusetsa. Hanyuma nituva kuri icyo ngicyo turakomeza tureba ibirimo kuvugwa hirya no hino. Ikindi kirimo kuvugwa, Pentagon yavuze yuko Hormuz ifunguye. Nabonye abanyamerika bakomeje kwizeza abaturage babo ko Hormuz ifunguye, ariko Hormuz ifunguye gute? Reka mbashyiriremo ifoto nanone ya Hormuz. Hormuz nako kantu gatoya mubona kagenda kakegera Iran, aho ngaho muri kubona mu gakorosi. Murabona ko nta mata arimo gukorosinga muri ako kantu. Hormuz irafunguye kubera ko abanya-Iran ntabwo bigeze batega za mine. Ntabwo bigeze bahashyira amato ngo araza gufunga za bariyeri, nta gihari, nta kintu nk'icyo ngicyo. Ariko amata ari gukorosinga aho ngaho barimo kuyarasaho. Hormuz rero irafunze mu by'ukuri. Mu buryo bugaragara ntabwo ifunze, ariko irafunze. Kuko ubwato bukata. Niyo mpamvu muri kubona utwo tuntu tw'umutuku turi hakurya no hakuno y'iryo korosi. Nta muntu urimo kwiyongoza kwinjira muri iryo korosi kuko ni risk ikomeye cyane. Iryo korosi uba wegereye ubutaka. Ahandi inyanja nini mujya ku nkombe kure ya Iran, ariko kuri iryo korosi wegera Iran, niho Iran bategera, niho bita Hormuz aho ngaho. Hanyuma ikinyamakuru bita Axios kiravuga yuko Trump yaganiriye n'abakiridi, bitwabiganireho video z'abanya-Arabia Saudite barimo kwambuka muri Bahrain, video z'abaturage muri Bahrain barimo guhangana na polisi. Izo nazo zikomeje kuba nyinshi kugeza muri aka kanya. Kuva ibitero byatangira, ibirindiro by'abanyamerika bimaze gusenywa burundu. Ni ibirindiro biri muri Kuwait bita Al Salemi Air Base, iyi ngiyi barayirimbuye burundu. Iyo bita Al Udeid iyo bita Al Udeid Air Base muri Qatar barayirimbuye, n'amashusho ya satellite arabigaragaza. Iyo bita Naval Support Facility muri Bahrain barayirimbuye, n'amashusho ya satellite arabigaragaza. Kuri iri joro nanone ibirindiro by'abanyamerika muri Bahrain byagabweho ibitero, ibyo twabiganiriyeho. Ikindi kirimo kuvugwa, ikiraro baciye twakiganiriyeho. Ni ikiraro gifite ibirometero 25, ni ikiraro kinini cyane. Uguturika gukomeye cyane kwabaye mu birindiro by'abanyamerika bita Erbil. Ibingibi birimo kuraswaho mu buryo bukomeye cyane. Islamic Revolution Guard iratangaza iki? Reka turebe ibyo barimo gutangaza aha ngaha. Islamic Revolution Guard iratangaza iki? Iratangaza yuko nk'uko bo babibona, kuva intambara yatangira mu mibare yabo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika uteranyije abasirikare bamaze gukomereka n'abapfuye bamaze gutakaza abasirikare 650. Mwibukiye ku munsi w'ejo imibare iri kwemerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo kwemera ko bamaze gutakaza abasirikare 418 bakaba bamaze gukomereka. Ariko hari n'ibinyamakuru by'abanyamerika birimo kuvuga yuko imibare itaratangwa ya nyayo, imibare iraza guhinduka cyane. Donald Trump aracyarimo kubeshya imibare. Hanyuma video za ya Patriot irimo kwirasa cyangwa se irasa misile zikongera zikagaruka hasi.
nazo zirimo kuzenguruka. Itangazo rya Islamic Revolution Guard rivuga ku bitero byabaye muri Dubai nabibabwiyeho, aho bagabye ibitero kuri hoteli yari irimo abantu 160. I Doha muri Qatar baharashe muri iri joro ryakeye. Dubai nanone. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa ahangaha, baravuga ko harashwe ahantu henshi i Riyadh, cyane cyane ahantu hatuye abadiplomate b'abanyamerika. Apana kuri ambasade gusa, ibitero byo kuri ambasade byabayeho, ariko habayeho n'ibitero muri quartier y'abadiplomate b'abanyamerika. Aha naho no gutegereza tukaza kumva ikiri buze guturukayo. Ikindi kiri kuvugwa ni Witkoff. Nababwiye ko abantu muri timu ya Donald Trump barimo kugerageza gusobanura impamvu Donald Trump yatangije intambara. Ni ibintu biri kubagora ariko bari kugerageza kubisobanura. Witkoff ati mu biganiro twagiranye n'abanya-Irani ku mugaragaro nta n'isoni bafite, bashize amanga batubwiye ko tugomba kubitondera kubera ko bafite ibiro 460 bya uranium iteguye ku kigero cya 60% bibaho ubushobozi bwo kuba bakora bombe 11 mu gihe gitoya. Iyi uranium mwibuke ko kugeza kuri uyu munsi ntago tuzi irengero ryayo. Ntago tuzi irengero ryayo ariko tuzabimenya tu. Hanyuma embassy ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israel iravuga ko muri aka kanya nta bushobozi ifite bwo gufasha abanyamerika bari muri Israel cyangwa se kuba yaborohereza ingendo ngo basohoke muri Israel. Muri aka kanya nta bushobozi ifite. Ambasade nta kintu yabikoraho. Mwumva ko ibintu birakomeye cyane. Amashusho y'abantu bigenderaga mu ndege babonye misile zibaca munsi. Ni ibintu bitangaje cyane. Ni mwibaza uri mu ndege ukabona misile iciye munsi yayo. Hari abantu baca mu bintu biba bigoye cyane. Hanyuma abanyamerika barashe ikamyo muri Iran barayifotora babeshya ko barashe launcher z'abanya-Iran. Abantu bazuminze neza barebye basanga ni ikamyo ya gisivili. Imyigaragambyo i New York, abaturage barimo kwigaragambya barwanya intambara ya Donald Trump bafite ibyapa bya Kameni. Aka ni agakuru kivanzemo k'abanya-Ukraine. Abanya-Ukraine ejo muri Jeux Olympiques ngo bashatse gukina bambaye imipira yanditseho ishushanyijeho ikarita ya Ukraine. Murabizi ko Ukraine bagiye kwicamo ibice. Abanya-Ukraine rero kugira ngo bakore propaganda yo kwibutsa abantu uko Ukraine ingana naho igarukira, bashaka kujya gukina mu mikino ya Olympique bambaye imipira. Komite Olympique rero yabakatiye. Byababaje cyane ariko babakatiye. Kuwait drone ziri kuganayo nkuko birimo kuvugwa ahangaha. Kuwait iri kuraswaho cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Australia, yavuze yuko Al Mahad Airbase iri muri Dubai aho abanya-Irani bagabye ibitero hari ingabo za Australia. Mwese murakubitwa nyine. Ingabo za Australia ariko zitari mu birindiro bya Australia, ziri mu birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese murakubitwa. Abanya-Israel barimo kurasa Beirut bibi cyane. Ni ukuvuga ngo Israel kurasa Iran inarasa Beirut. Beirut ni muri Liban. Hanyuma Donald Trump ejo yaravuze ngo mbere yuko n'intambara itangira twari tubizi ko intambara izamara ibyumweru nka 3 cyangwa 4 cyangwa ukwezi. Donald Trump arimo kugerageza gusobanura ariko byose yabyibeshyeho. Ntabwo yumvaga ko bizageza ahangaha. Hanyuma CNN iravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri bukaze ibitero mu masaha 28 ari kuza. Turaza kubireba ariko n'ubundi barimo kubikaza. Hanyuma Hezbollah nayo iravuga ko yaronshinze ibitero bigera kuri 7 muri Israel. Hezbollah yagarutse mu ntambara. Uguturika kwabaye muri Chypre. Muri Chypre mu birindiro by'Abongereza.